imiss issa lil Malta. Hekk qal il-President tal-Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew Hannes Swoboda meta spjega li wara l-Olanda, ir-Rumanija u Franza imiss Malta li jkollha gvern ġdid. It will be a different Europe in some years' time with Malta and Italy and hopefully Germany. We will change the face of Europe. It will be a social Europe, not a Europe for some small people who want to gain a lot of money. No. Hannes Swoboda, politiku soċjal-demokratiku, ilu membru tal-Parlament Ewropew mill-1996. Bħallum sena beda jippresjedi l-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi. Waqt id-diskors tiegħu irrefera għall-attakki li l-avversarji politiċi qed jagħmlu fuq il-Partit Laburista. Qal iżda li wara l-maltemp jiġi l-bnazzi u wara d-9 ta' Marzu li ġej, Malta jista' jkollha tmexxija ġdida li tkun għas-servizz tal-poplu u mhux ta' klikka. With Joseph Muscat in the government and they will change and be here for the people, for the citizens of the country, not for a small clique. This will be a dramatic change in Malta. Tkellem dwar il-prezz tal-enerġija f'pajjiżna. Qasam illi tiegħu huwa membru fil-Kumitat tal-Enerġija, ir-Riċerka u l-Politika Industrijali tal-Unjoni Ewropea. Qal li l-Maltin qed ikunu sfurzati mill-Gvern Nazzjonalista li jħallsu prezz għoli għall-enerġija. Why does Malta not have cheap energy out of gas? It's not our responsibility, it's their responsibility that you have to pay more for your energy. Hannes Swoboda faħħar l-impenn tal-Partit Laburista favur il-garanzija ta' tagħlim, taħriġ u xogħol u fakkar kif il-Gvern Nazzjonalista irrifjuta l-garanzija li tiġi finanzjata fuq bażi Ewropea. And I cannot understand how a party like the Partit Nazzjonalista rejected the youth guarantee. This is the scandal. We need the youth guarantee. We need employment for the young people. We need education for the young people. Fl-aħħar net temp messaġġ bil-Malti għal Maltin u Lawċin. Malta trana il-koll. Europa trana il-koll. Aħna ma'kom il-koll. Auguri!